dan i dobrodošli, kaže, u još jedno izdanje vaše omiljene, Bože dragi, kaže, Berecove škole seksa, kućer drugdje nego Berecove školu seksa, jer svugdje drugdje bez veze. Dakle, ovako imamo jednu današnju ideju, kaže PŽT-43, ili u narodu znano više kao, požiški turizam, je danas vama u grad doveo jednu lijepu djevojku, 21, Hrvatica iz Afrike, porijeklom iz Slovenije, nam je predstavila svoje kazališne igrane filmove, inače ruske najčešće, i voli. Vesna! Ovo je Vesna. Doviđenja. Dobar dan, gospodo. Mogu vas spodnu sredstva? Dobar, ja sam Bog. Čekaj, kad se već upozna se. Vesna voli seks jako. Jel bi ti bio voljan pokazati svoju umiljenu seks pozu na Vesni? Ne. Zašto? Evo Vesna plače. Evo kolega može doći, ali ja ne. Ja sam jako vjerske predivni. Nema veze šta ne voliš crnki. Black woman, Bog, Vesna. Bog. Odakle dolaziš već s Vesni? Vesna iz Splita, rekao ti sve. Iz Splita? Vidi se po tenu. Po tenu, a? Gospođo, mogu vas upoznat sa Vesnom? Hvala. Evo, sam da vas upoznam s Vesnom. Je vam dobra Vesna? Moram. Jel je? A? Dobar dan. Dobar dan. Mi smo došli sam Vesninu prijateljicu Mirjanu pozdraviti. Žao mi, ali Vesne onda nema. Ovo je Vesna. Mirjana nema. A evo je Mirjana. Mi je ne zovemo Mirjana. Kako se zove zapravo? Nema ime. Vidiš da se pogriješila. Bog, ja sam Vesna. Daj, mene sve. Uvijek je Vesna, pa poznaje prošli curi ruku. Bog, evo ovako, Vesna ti je dobra djevojka. Voli seks, jako kaže. Ona bi te zamolila da pokažeš najomiljeniju seks pozu na njej. Nešto upotrebaš. I šta onda se kasnije Snijemo. A inače Vesna je dobra djevojka. A koja vam je to fora? Ankete neke radimo, tako malo po Požegi. Da? Da bi htjeli pokazati vašu najdražu seks pozu na Vesni. A joj, ne bi htio. To ne bi htio pokazati. Ajde, Bog. A, zasisat ćemo. Vesna. Evo, on je stari dečko, mogu. Vesna. Jura! Neko se upoznat s Vesnom. Jura. Crnkinja iz Splita. Da. Vesna inače dobro dijete, sve kršćanka, voli seks. Vesna bi vas zamolila da li postoji neko od vas trojice, recimo, da joj pokaže najomiljenija poza na Vesni. Da li može jedna najomiljenija poza na Vesni, recimo? Najbolje, nema šanse. To je Vesna, šta? Neće ni žena vikat na vas zato što eto kaže. Može jedna. Evo te, Bog, ti nemaš ženu. Da, ovo je tamo, Ovako recimo. Evo vidite kak je sretna odmah. Vidiš što Vesna kaže papa. Mobitel. Draga što imaš te dobre sise pa mogu staviti ovak fino. Vidiš i torbu na njih koliko su dobre. Ček sekundu sam. Alo? Odmah sad. Pa s Vesnom sam. Ajde. Draga, moram ići, vraćam se za 5 minuta. Lijepo tu, sjed, čekaj. Ne daj nikom ništa, ako te neko uhvati, ja ću ti sisu naopako zašto. Vesna! Vesna! Gdje je Vesna? Dajte mi Vesnu!
Gdje je Vesna, Vesna? Oho, Vesna, Vesna, gdje si se samo sakrila? Vesna! I eto sad šta, eto imaš curu i onda je šta, moraš čekat dok ona šta. Bez veze. Vesna, Vesna. Vesna, Vesna, se sa svakim mora stalno, sa svakim, ja te sam tražim, tu nađem na livadama koje kakvim. Kućeš na livade! Kućeš na livadu! Ko baba bez štapa ideš na livadu, a baba jedna ovo da kuće bez štapa. Vesna, Vesna! Vesna, Vesna! Dobar dan! Ovo je prijateljica Ksenija, Vesnina. Ona inače iz Zapadnjeva, iz Splita je to. Ovo ti je Vesna iz Splita. Ti lijepa Vesna. Je, odlično. Ovo je lijepa bradavice. Ma, preljepe. Malo mi je jedino čudno što je malo visoko stoji ova rupa tu, ali... Jel da? Da. Što upoznat sve što? Hoću, to je drago mi je. Da ti i Vesni izvijek. Evo, ako će kolegica drago mi je. Da bih htjela pokazat možda jednu seksi pozu s Vesnom. Ne. Koja ti je najdraža seksi poza od svih poza ikad u životu? Neće biti. Evo viš vruće Vesni, pa se hladi. A neka malo. Neće Ima Vesna dobru ti boju svi. Vesna, nema šta. Da. Sam ne znam zašto je guza tako onda smeđa ako je ovo sve napred onako previše. A ne znam. Ćeš brat prst staviti? Okreće. Mir Vesna. Izigra. Kako bi se ti nabacio Vesni u 2 minute? Sam tako. Ajde, pokaži nam. Imam inspiracije tu i kućine. Ne, tu je podrobno lijepo. Evo recimo Vesna seks, kršćanka je isto, iz Splita 21. 20 minuta. Da. Pa evo Vesna voli ja vidiš. Možeš uhvatiti te gdje god hoćeš. Vesna je dobra djevojka. Mirna je, vidim da je mirna. Posjećam. Mirna i poda. Podar. Ko bi je rekao? Ajde nabaci se Vesna momko 2 minute. Ne bih. Kako bi se ti recimo nabacio Vesna 2 minute? Dobar dan. Ovo je Dobar Vesna. dan. Vesna, ja sam Tomislav, drago mi je. Tomislav. Da li bi Tomislav bio recimo u stanju pokazati kako bi izveo najdražu seks pozu na Vesnu? Da, nisam trenutno u stanju, trenutno sam u nesvijesti, zar ne vidite? Aha, vruće je to. Da, pala, u nesvijesti sam. Lijepa Vesna. Preljepa je. Što vam se najviše Too sviđa na sexy Vesni? for this town, I Da, think. jel da? So, To je inače PŽT organizirao ili Požeška turizam Požeški. Uglavnom, dokle sviđa vam se Vesna? Znate odakle Dakle, dolazi? Vesna very good. Znate odakle dolazi Vesna? From Africa. Ne.